Haia, Ceryl, byw ni â Charfon yma hefo challenge wrth yma chi. Gwahanol heddiw, da ni am defnyddio offer. Challenge chi ydy faint o shoulder presses fedrwch chi wneud mewn 60 eiliad. Iawn. So, cyfri faint o reps da chi'n wneud mewn 60 eiliad. Paidiwch o poeni am pa pwysau da chi'n godi. Iawn, ni beth eisiau canolbwyntio wneud ydy i chi gafel y dumbbells wrth ochr y pen, bob ochr, pwysio fyny. A cyfri faint da chi'n gallu wneud mewn 60 eiliad. Iawn, dwi'n setio'r amser. Wowzers. 68. Mamma mia. 68. Shoulder press mewn 60 eiliad. Pob lwc efo honna.